Kalau advanced wound care ni dekat klinik, kita bukan sahaja tumpukan perhatian and fokus kita dekat luka sahaja. Gula pun kena kawal. Tak guna I jaga luka tapi gula 20, 16, tak mungkin luka tu okey. That's why the way we arrange our treatment, within a couple of days gula dia dah cantik dah. Gula dari 20 lebih dah boleh sampai 5, 6. Sebab tu kita punya success rate tinggi. Wound care tu berjaya. So siapa yang bagi makanan? Family, betul. Patient kan tak boleh jalan. Kita tengah buat rawatan. So we need the family support. Setiap patient yang saya jumpa, dari hari pertama sampai towards the end when I want to discharge, I will always have family conference, family counselling. I want them to know what we are doing, and mereka mesti kena faham. Kita perlukan support dia orang.